راوین تو بخیرات همه اکثر از کتم ناف دیرکت 10 سال بری تو هات بوی rawîn stêrk و niha Berpirsê Ofîsa Rûdawê li Stenbolê em kêfxweşkirina bihatna xwe 10 sal berê tu hatibû îro bajareke din tu li Hewlêrê stûdiya navendî te çi guhertin dît? Helbet hem ji hêla ez bêjim bajarvanî ve hem ji hêla civakê ve du tişt berçavê miketin. Yek bajar geş bûye, mezin bûye, avahiyên bilind zêdetir bûye. Bavayekî fîzîkî ev ferq gelekî tê dîtin. Hêla din yani tabi ez du rojin li virim dîsa jî dema tu digerî tiştek berçavê me dikeve. Berê 10 salan xelk bêhtir te digot yani veke dikin ji vir koçkin herin cihêkî din. Yani sanki bavayekî demkî li vê derê bin. Dahatina niha da me dibîne ku xelk bi cî dibe yani carekî bêhtir weke xwedî vê derê bin jê xwedî derdikevin di mehewleya me digel xelkê de jewatê dîtin bi giştî dawêneya bajarê de jewatê dîtin. Ji ber wextê tu hatî şerê Daişê bû tu çûwe eniyên şer te bixwe dîtin çawa bû? Belê yani tabii wextekê giran derbas bû dîrokeke giran hate tomarkirin bêguman ev jî guhertinên cuda û baş bixwaritîne. Belê. Gelek baş te gelek bixêratî. Spas. Van demên dawî de kar û xebatên we rojnamevanan taybetî romalên me Rûdawê we zêde kirin piştî pêvajoyê dest pêkirî çi guhertinek di qada siyasiya Tirkiye de çêbûye? Pêşî ez bêjim ji bo me bi taybetî ji bo xebatkarên Rûdawê çi guherîn çêbûye. Te dî yani gelek caran em li qadê rastî bertegan yan jî nerazbûne xelkê dihatin. Di vê demê dawî de em dibînin ku cihê me şêrîntir dibe ji her alî ve bêhtir eleqe me didin. Ew kesê ku heta niha pişkî nedixwestin digel me qise bikin yan jî digel Rûdawê derkevin li ser ekrana Rûdawê xuya bikin. Niha em dibînin ku ji berî ve hewl didin bêhtir xwedî Rûdawê de bibînin û cihê me di nava xelkê de bi vî awayî berfirehtir dibe. Ji hêla siyasî ve jî helbet yani zemanek guherî ew tiştekî gelekî muhîm e pêşî eger ziman biguhere pêra guherînên siyasî civakî bixwaretîne em dibînin ku ew zimana guherî çi siyasetmedarên Kurd bin çi yê ez bêjim aliyê din bin bixwara guherîneke balkêşan ye li hêla din zimanê medya Tirkiyê jî diguhere. Her çi qasî jî hîna ji bo serkirdeyên PKK ji bo ez bêjim siyasetmedarên Kurd ne bi dilê wan be jî bi taybetî ji bo PKK hîna jî ew gotinên berê bikardînin jî di nêzîkahiya wan de em dibînin ku guherîn çê dibe bi taybetî li ber nexweşxaneyek û sirri Sûriyeyê der lê hatiye girtin ew romala ku hemû medyaya Tirkiyê jî li wê derê bû medyaya cîhanê jî li wê derê bû zimanekî cuda bû zimanekî nû bû. Rawîn yani Stenbol bi bajarê herî mezinê Kurdan tête naskirin zêdî 6 milyon Kurd lê dijîn hêvî hebûne ji bo vê pêvajoyê? Em vêyekê di derûniya xelkê de dibînin heta beriya demekê Kurd mehedî Kurdan tirş bû ne zelalî yan jî reşbîniyek hebû li ser Kurdan lê piştî ku ew pêvajo dest pê kiriye bi taybetî banga Öcalan û ew banga Bahçelî filan di nava xelkê de ji hêla derûnî ve tiştekî erênî bixwara aniye xelk bi hêviyê rast e nizanin çi dibe kes nizanin naverok yani xelkê medenî nizanin her du alî ji hev çi dixwazin ew kîjan çi tavîzan bide yan jî ew Kurd çi bi dest bixin di vê qonaxê de ya rast Kurd nizanin yani kes nizanin xelkê medenî Tirk jî nizanin devlet û PKK li ser çi danûstandinan dikin bi avayekî konkret çi madde têne axaftin ew gavên konkret çi bêne avatin ew helbet nayê zanîn lê ji ber ku hem Erdogan di nav de ye hem devlet Bahçelî tişta herî girîng ew ku ew di nav de ye ew hêviyekê dide xelkê tevî ku kes nizane wê encam çi be jî tişta ku tê zanîn ew PKK êdî xafes bike dawî li wê dîroka xwedbîne ew ji hêla Kurdan ve bi taybetî weke xêreke tê dîtin her çi qasî heta beriye ku Öcalan got em ê dawî lê bînin xafes bikin eger kê bigota kesekî bigota lazim e PKK dawî li xwe bîne ew weke xayîn îlan bikirana lê niha herkes wêyekê dipejirîne û hemû Kurd jî bi vê yekê ez bêjim razî ne. Yek ji endamên şan da îmraliyê sirî Sûriya under nexweş ket krîz derbas kir û çend roj bû tu li pêşiya wê nexweşxaneyê bû ku tedawî lê werdigir sirî ser agahiyên tên dawî hene rewşa wî çawa ye? Belê gava din digel biraderekî li wê derê me qise kir ku heman demin de hevalekî gelekî nêzîkî yê sirri Sûriyeyê de jî Müslümî cel kesekî naskirî jî helbestane rojname gereke hîna nezzelale stabil dibêje hîna stabil ji ber wê hem nexweşxane hem jî Dem Partî ew çend rojin tu daxuyeniya nadin
لی تشتک و ام دزانن دلوی تا تشتک نمای یعنی دلوی تمامه سرخوا هاتیه هیدی تیرا گبده خویش دکه لی او دمی کو دل رابستیا یو خون نچیه میجی خسارک لسر میجی چی بویه جبر کو ödem dibêjin ez bawerim em bêjin kêm girtin belkî dîcî da ji ber ku mêjî kêm girtiye nizanin di binê wê de çi xisar di mêjî de heye digel bijîşan jî me qise kir ew ödem tê wergirtin piştî ku ewa xilas bû ew ê îca pişkinîna mêjî wî bikin bêka çi xisar lê dîtiye lê ez bêjim hêvî gelkî kêm e ji xwe کاردیولوژی نه یکو کتی از بیشتر نشترگری وی لیکسی دن دیگری ما سرپیا قصه کرد یعنی گون نخواهش اینکو بو وی آوایی دیگهیجین نخواهش خانه یا راست نشترگری جی پرجاران ناکن. راوین چما حقاسی نخواهش کردن سری سوریه دنگ ودا. بله. سری سوریه اندر چند صدمان بو کسی کی ایکونیک کسی کی گرینگ. یکی هم سر سوریه اندر کسی که ترکمنه که همشاری منجی سن سوریه دنوا کردان دا مزن بوده. بهتر جی دنوا کردین علوی دا مایه و تکیلیا ویو کردان کسی که دما دنوا کردان دا دمینه مثلا هم بیشتر کرد دما دچن باجاره کی ترکان اسیمیله دبن یعنی جی شافتن سروان bandoreke زده دکه دما گفت تشتی که برواجی دبه دیسه همان تشتی به وجاره امانه دنوا کردان دا اسیمیله دبن اساس یعنی سر سوریه اندر ترکمنان کلو سمسوری هاتنا بجیگرن پر ترکیتی بوان رنمایه زمانی وانجی شکستیه و چند وانجی زفر یسریا کردان سر سوریه اندر جی دنوا کردان دا مایه حال کردان باش دزانه لهلادن سینماگره کی سرکفتیه از بیشم چیروک بیشه کی سرکفتیه به موسیقی را علاقه در بیه derûnî وی یا بی سیاست برای سیاست جی کس نه بندی به سر سوریه اندر به سیاست میدار جبر کو کسی که ناسکری بو نابودنگ بو نه تنها ترکیه جهانی جی دهات زانین ایجا derûnî یا انتلکتوال گلکی برفره هم کس دهات نخوشخانه ام بخوجی عجیب مایی دمان با میناک محسن یازجو الله هبو برای جمعه وقت یابو کسی که نتاپرست بو کو جمعه پر دگوتون لیبرالن یعنی از بیشتر پاسوان نوی هاتبون هن جوانین مهپی هاتبون داخلی بدن لهلا دن جبر کو باوریه اوجالانجی بهایه دما اوزاروک بیجی تکلیه که وی اوجالان چی بیه لسم سوری زمانی وی نرم کو دکارت دگل هر کسی رونه یعنی اساس از بیشتر قابلیت وی یا سرکه سر سوریه اندر دکارت دگل هر کسی رونه یعنی بفکره کسی که هبه هوالی وی اوجالان به هوالی دولت باخچلی به هوالی رجب طایب اردوغان به هوالی اورهان پاموخ به هوالی دو پرینچک به یعنی تابلویی که گلکی بالکشه و دکارت گل هر کسی رونه جبر و یکیجی خلک گلکی ناستکن علاقه پیدن و تابع رولاوی یاد از بیشتر وی پêvajoyê dawîn da jî xelkê piçkî dilê xelkê feth kir. Samsurî wisa te got hemşerî min tu jî Samsurî wisa ne? Yani nava xuda asimile dikin. Asimile buna Samsuriyan piçkî zehmet e jiber wî Samsurî dikarin asimile bikin ez bêjim. Bele te li Stenbolê yani hiç zimanê xewenda nekir Kurdiya te her wext xwema û malbatî jiyên ku sane hemû Samsurî wek te ne yan? عجیب بود در وقت ارتهیج دا به تایبتی کردین ما ین پارچین دنجی ین باجارن دنجی گلک عجیب مای دمان کو سمسور او کسی کرده از بیشم کردیه کل سمسوری هیا کردیه که گلکی رسانه راست ترکی کتیه ناف دوکاوی جدایه لی کردیه که گلکی رسانه برای مثلا لگون دم امزار بون دوی یکی دا پیوک همه پیوک ترکی درکتا ایدی نود و نه نفشینوان دبون سر جهه حنک بکرن و تناز و تنبو یعنی کردی از بیشم وقت زمانی کی خراب وقت از بیشم تشتی کی بچوک دهات دیدن اگر تو به ترکی خسابی. نه مثلا درس بجارته هیا لباکوری کردستان ترکی د قانونه د یاسا بنگهین دلیشان اودی کرسیان خواندن کم ددن مامستاین درچوی و کی جبوی و د دما کارو رومالان دا چه ودید سال بو سالی باشتره خلق زارین خود تومار دکن یان کمه؟ آخر اوا از بیشم تری بسای رومالا روداوی بو یعنی دو سه سالان رومالا که گله کی برفره مگر اساس دنا و خلکی دیجی خلق بسای روداوی به حسیه دما سیاست نکوه ناوی تایبتی لباکوری کردستان اگر سیاست سردست و سرکه نکوه ناوی کاری بیش و نچه او مسئله 2 سال این چویی باشتر بو
دنوا خلکی داشتی ما او دیدید مالباتان بهتر سری لیدادن این سال پچکی خمساری هبو پچکی کیم بود جبر کو چند دزگه هندن یه مدیایجی سال این چوی علاقه پیدا دادن اوانجی این سال علاقه پی ندان ما امتنه رودا تنه ما خابن دنوا خلکی دا پر نهات بهیستن و اساسا یکا وک دست کفتیه که نای قبول کردن دنوا کردن با کردن جبر کوانه بیشتر اگر پرورده به زمان دایی که هبت تمامه جبر ویکی وک کو تا یعنی تا او سرلیدان کر یعنی تا پروپاگاندا یا ویکی کر وک تو پروپاگاندا یا دولتی بکی قبول کرد اوا گلک باشه ام پشکی بحث استانبول بکن استانبول کار کردن هستانه زحمت به تایبت و دروژاجی ارتش چه بو قربالغی زده چه بو والله تا بخوش دی استانبول گلکی زحمت اج برگو چوینا جهه کی بو جهه کی دم به تایبتی اذیت گلکی زیده اگر تا سیاره تایبت نه مسئله تخصیان گلکی زحمته و وقتی دنجی او چند سال این داوین درونی خلکی گلکی خرابه بر مسئله این آبوری و راگشی سیاسی و نزالیا پیش روز فلان بیوان خلق گلکی بی صبره تحمل گلکی کیم بویه اما تو اگر روزی که تو ببیج از شر نکم تو لازم اما من کی جاوی خب گلک تشتان بگری بیا وای دگر مال چه ترس چکر یا بگمان ارتش ترس گلکی مزن چکر هم جبرکو ارتش داوی کو لباکور چی بونه لمراشی چی بونی جوخا دنوا خلکی دا ترس گلکی زیده آنی بو لهلا دن اوا اما بیجه 10 سالن هرتم بحث ارتش استانبول تیکرن جوخا خلق دوی ترسی حاضره و ارتش کو چی بوجی یا داوین ارتش که بچوک نبو اساس 6 پوینت ارتش که مزنه بو باجاره که استانبول لماوی یوی کیم بو بس او ترسا هیناجی بردام که خلک هیناجی دروان گلک سپاس رهبری اوفیسا روداو استانبول راوین ستیرک دام که خوش کردن بهات نافع دوباره بخیراتی